Kajing kubulai kisa disimpan. Kubor hane kubor belum. Chris udah beriu. Ke gospel Yohanes no menekong dekat kat sabong berta uktin ti ulo kenjado. Kini uktin kenjado mo u kelalong beriu. Barta uktin syok sah beriu jengi. Bagi yo ya ke burung jauh ke bakat ke jauh pun bahang roi ukpa. Kedai kini ke kubur ke bohong ukrisuan hagado. Habagi apostol ki om ukrisuan hagado ki berubah auto por snoto ba kedok kumot kethau yo breu. Ti habagi apostol ki om ukrisuan hagado kumot ukris udai ubreu. Balada udai ubreu udai banyam. Ubong don ye ke jila banyam umde ubreu. Mana biar ubong don ye ke jila banyam umde ubreu. Bagi jiu ki berkat ba utah ukris namar bu umdon ye ke jila banyam te onam la umde ukris. Ubedon ye kecil lah banyau, umla banlong ukris. Kata ada ke kompekat jang kijiu. Kijiu kimla ban suatu ye ke konsep, lene ye ke jimot, lene ye ke jinge, bau tak ukon ublay, udero ukon ubreu. Ngan penipi kumno namar nakran ye gane kejuk ngan keren haga gospel jumu Yohanes kolong gua nangkom hadin bo Philip kula kenduk yo Nathaniel wo hato ke bo bahakala bo ban jia kalak pemwana Nazareth ti ndah bo Nathaniel kenduk yo Jisu ti wong kumno Nathaniel ulo ong ha u Jisu Rabbi melong ukhon joble melong us em jongi Israel hagi Jew us em jongi Israel ude ukhon play but de ukhon play komod lado de ukhon play komod umlah paniam but kam dau briu ban kam ban ong manga baru kupa jungan milong kwe kata gede gecing kren Bible kabala pala hakmat kijiu tim Jisu wan ong manga baru kupa milong kwe kijiu kiwan ye ki mau ban themau Jisu ong nakai ke dau kiwan ban themau nga nagi kam bhan naga banta ki kam ba ke boleh ki ong em hari namar ba mimi blong briu mi panir rengkat ledi baru play haki Jew kalau enggak pomla long yo briu banong mangah baru kupa jenga nilong kowe kata ada kau berkat jadi Jew nah kata ada kau Jisu mangah baru kupa nilong kowe ki Jew kidong balik kidong namar kitip bau Jisu deu briu namar bagi tip bau Jisu deu briu nata kidong Hendai ngadu pi ke gospel ke bagi apostol kielam nasdang hadap kedai ukris uwan halado ngapuli pi ye ga chiti ke ba arjo Yohanes kalong ke ba nengkom kamdol no reng shom bangi sutho hagat khot ke banyo kong gumne chiti ba ar Yohanes ke khot ke banyo nama shipun ki no syukur ki da wan mi no haga perkai ki bongkla ba ukris Jisu uwan hagado une ulong uta unong syukur
baru Chris lamler. Eu Chris lamler baru eu non syukur. Non syukur baru Chris lamler udai uberi ubalen ye kejingwan londo jong u Chris. Hagar kom kaba kam shai lene. Uberi u Chris lamler lene u non syukur dei ubalen. Ye kejing wan long beriu jong Chris. Ubamlah pan priang bakal bau Chris udah beriu. Ubamlah pan priang bau Chris udah beriu utau deh Chris lamler. Haleluya. Kau beriu. Uno ubay leprasya, but ubom yaine haka doktrin jong Chris. Lene haka jing haka theology jong Chris. Lene haka jing hikai jong Chris. Uno ubom yaine haga doktrin jong Chris, haga jihika jong Chris. Kaya haga doktrin jong Chris. Kaya haga jihika jong Chris. Kaya jihika jong Chris, haga doktrin jong Chris kadai. Bau Chris uwan haga do. Kaya taga haga doktrin jong Chris. Kaya doktrin jong Chris, dan kaya jihika jong Chris kadai. Dan kaya jihika syapang Chris, dan kaya jih sloto syapang Chris, dan kaya jintip syapang Chris. Kalau bau Chris uwan hakado, katakan dengan doktrin syapang Chris. Baru no bom yane haga doktrin jong Chris, umdan yo blay. Uta ubay yane, leni uta ubay yaisa haga doktrin jong Chris. Udon yo kupa, baru don yo kon. Kene kade kejingi yalak jongi apostol kat siya bekilay kilap syapang Chris. Habang babel kong kilap yo Chris. Kemudian yo. Habang babel kong kilap yo Chris. Upilip ilap yo Chris hasabarya. Kemudian yo. Kemudian upilip ilap bau Chris uday ubriu. Chris uday uwan hagado. Bagada Chris uwan hagado mo Chris udon yagado pat kesna. Ubriu udon yagado pat kesna. Kene kedai kerukom yaram jom ya apostol. Nada ustang ada dia. Bat ke kubur ke penyak ke kubur ke syak ke kisah penyak kedai baik tangan ni gue. Undang dah gue pak kedai tangan ni gue. Bagi om ukris udah beriu. Bagi om ukris uban hagdo. Kene kedai ke kubur ke penlangwer. Yaki jiu kum ke jat penriu. Bat ki penyak yaki apostol. Undang kubur dah gue pak. Kaba kisah penyak. Kubur kaba ki apostol baru kisah penyak kedai bagi om ukris uwan hagdo. Leni ukris udah beriu. Ketim dia kaya bejak nabo Jisu uwan haga gospel jo Yohanes long beriu. Uang ini kita. Uang ngalong ukpu long beriu dekat pesawat pra. Ngalong ukpu jo benjing. Ketkot ke sampo, unelo tak fu wan hera beneng, unolo ba ubriu unyo bang bat unam ya. Ketkot sampo we, ngalong tak fu beimu wan hera beneng, uno ubabang ya uni kupu unim juno, bat ukupu ubangangan ayo ulong gadok jonga, olaba gadok, bat ngangan ayo ya ke GM ya ke baran ai nabata ke GM jangga perthe kat khot ke sampo a ki ju nama kata kila ya ngaram puno kila ya le hapadeng jongki kida ong kumne kumno uni ubriu un ahengi ye kado jo uban bam resga mono pi thot sam plau jo kumne u jisu te ulo juba be ki gong shisha mono pi lamda pi bam ye kado jonga ba pidi ye ka snam jonga pindon ka jing im holiday thot ko sam sa utawa ba me kado jonga baru badi ka snam jonga
udon ye ke jingbom jikut bat ngang apa mi par usi bakhado thosam usam na baga dok jonga kolong ka jimbam da shisha ba ke snam jonga kolong ka jimbi how jisu ong unur babam ka dok jonga ko bedi ke snam jonga kiti unur ukran ki jiu kim smotana ki on kumno ni bru la ban ahni ye ka dok jonga kata orang bom nak long pan dia gedok jom pandi ke senam jom kata orang bom nak long nah jisu Ukraine ni Ukraine Jepang habo om ubam dia gedok pandi ke senam nya kemudian ubangek bau Chris uwan hagedok Chris uwan kumuriu ba udai uriu kata dia jingmu jom jisu ban panshai ye kiju namar kiju baro kiwat ye kijing bom jikot hare kim shab ye kijing bom jikot kimat bagi yo jimom jukut lagi bagi le ya ki an John Moses ya baro ki ba thok haka an John Moses kitmu kimat bagi yo jukut mi kata rajiso da kata bini yo jukut mi lam da pi ba mi ga dok jinga pi di Islam jinga ko mo rajiso ne utau kristo bo pia up utau khonjo ble utau sim jom di Israel bo pia up uwan haka dok pat kasnam balda uwan haka dok pat kasnam udom ye ke jingla panyam ke ke bagi jiu kim ju yo I kim la ban yo I kim la ban sutho ke de ba okris de panyam kim mo to okris de ban im ji ju nam kam kim sutho ke de ba okris de im ji ju nam hare ngale tu pi ka haga bible ke jingalap jung ya apostol ke de bitang ke de we ba okris uwan haga do okris udai ubriu ba ke jingim bom ju ko ka don haga do pat kasna lamda pinget bo Kristu wan hagado pinam yo GM kumno gibreu hagapo jing apostol baro kiyo jing bom jukot tang the way ka gospel tang the way ka khupor ka ta dai bo Kristu wan hagado uno bo pla bo Kristu wan hagado lakha yu no play but jisu uno bo pla bo Kristu wan hagado but ta Kristu hanau de Jisu bana Nazaret kene gere khubor ko ni mabri nga yek tem ko shibo bulan ko khudi